Olala reka mvuge ngo mbega umugoroba udasanzwe, reka mvuge ngo mbega umugoroba iyi nkuru noneho ndayihera he mwoka byaramwe, iyi nkuru ndayihera he mwoka byaramwe, reka mvuge ngo orara mbega umugoroba udasanzwe. Reka mbabwire iby'iyi nkuru ya Dr Frank Habineza. Uyu rero akaba ari perezida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda, ni senateri Dr Frank Habineza. Uti byagenze gute? Uyu ngira ngo murabizi ko yiyamamarije kuyobora u Rwanda ndetse aza kugira rwose amajwi adashimishije namba. Ishyaka rye rikaba riharanira kurengera ibidukikije, akaba ari DGPR cyangwa se Democratic Green Party of Rwanda, yitwa senateri Dr Frank Habineza. Uti bigenze gute rero kuri uyu umugabo kuri iri joro ry'itariki ya 16 ukwezi kwa gatandatu 2026? Nimba ushaka kumenya byinshi kuri kuvuga kuri iyi nkuru y'uno mugabo wari umusenateri Dr Frank Habineza, banza ukande kuri subscribe kugira ngo nkuvire imuzi n'imuzingo. Sinzi nimba andi butangire kuri Transit Center, sinzi nimba andi butangirire mu rukiko, sinzi ariko kandi nimba andi butangirire kuri leta, ariko reka nkubwire ko perezida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda, senateri Dr Frank Habineza, amaze gutangaza ko ishyaka rye reka nongere ngo amaze gutangaza ko ishyaka rye riteganya kurega leta y'u Rwanda mu rukiko rw'ikirenga kubera Transit Centers avuga ko zikora mu buryo urengeje n'amategeko, bagasaba ko zakurwaho burundu. Uti ibi byaje gute rero? Ubusanzwe ibigenderwaho kugira ngo umuntu ajyanwe muri Transit Centers biteganywa n'iteka rya minisitiri rigena inshingano n'imikorere y'ibigo ngororamuco by'ibanze. Iri teka rikaba riteganya ko abajya muri ibyo bigo banyuramo by'igihe gito ari abantu bafite imyitwarire ibangamiye abaturage, irimo gusabiriza, uburaya n'ibindi. Gusa hari ubwo muri ibyo bigo hajyanwamo abakoze ibyaha biba bikwiye gukurikiranwa n'amategeko, birimo ubujura, gucuruza ibiyobyabwenge n'ibindi. Senateri rero Dr Frank Habineza uti araza guhurira he n'urukiko, kandi araza guhurira he na Transit Centers, araza guhurira he na leta y'u Rwanda? Dr Frank Habineza akaba amaze gutangaza ko mu migabo n'imigambi y'ishyaka rye biyemeje ko izi Transit Centers zizavaho kuko zidakurikiza amategeko agenga uburenganzira bwa muntu. Ariko impamvu nuko zitubahiriza amategeko ajyanye no gufunga no gufungura abantu, kuko usanga abantu bafatwa bagafungwa binyuranyije n'amategeko ndetse bakahamara igihe kinini bataragezwa imbere y'ubugenzacyaha cyangwa se ubushinjacyaha. Agakomeza avuga ko none muri Transit Centers ibyo gukurikiza amategeko ntabwo bibaho. Umuntu arafatwa bakamushyiramo akamera nk'ufunzwe, akarya rimwe ku munsi. Ati tujya twumva ko hari n'igihe bakubitwa umuntu akabura umwavoka umwunganira, akaba ndetse yanamara amezi 3 atarabona ubutabera. Ati rero turasaba ko ibi byose bitubahirije amategeko byahinduka. Senateri Dr Frank Habineza asanga kuva mu mwaka wa 2017 kugeza uyu munsi ibyo basaba bidakurikizwa, bityo ishyaka rye risanga nta yindi nzira isigaye uretse kurega leta mu nkiko. Ati twatangiye kugitegura. Ubwo aravuga ikirego, ati tumaze igihe kinini dukusanya ibimenyetso byinshi, twarabibonye, mu minsi iri imbere tuzabigeza mu rukiko rw'ikirenga. Avuga ko izi Transit Centers ziramutse zivuyeho zahindurirwa inshingano zikaba zafasha abantu kugororwa aho kuba ahantu ho guhanirwa. Honorable Dr Frank Habineza rero akavuga ko ibi bigo bisigaye byarabaye igikangisho by'umwihariko mu nzego z'ibanze aho kuba igisubizo, aho usanga ubangamiye ituze rya Rwanda ajyanwamo cyane cyane ku byaha bidahanwa cyangwa se mu byaha bisaba yuko umuntu ashyirwana akaba yaganizwa. Senateri akavuga ati ibi ntago bikwiye, ntago byakabayeho. Benshi batariko kandi saho gusa, usibye abakorerwa icarubozo mu Transit Centers hari na benshi bafatwa nabi mu ngororero. Ariko kandi nkwibukatsa ko yaba muri aya Transit Centers umuntu ashobora kwamara
amezi 3 bigendanye n'amakuru yaho yafatiwe kuri ko umuryango utahamenye cyangwa se umuryango ugahora utabaza uvuga ati umuntu wacu ntago tumuzi. Ibi rero bigatuma abaharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu bavuga bati ntago bikwiye ko izi transit centers zajyanwamo abantu bakoze ibyaha. Rero iyo ugiye muri kasho usanga hari ibyiciro bitandukanye. Umuntu waraye uwinkwereye agatama yenda wafashwe ku mugoroba ataha ugasanga afunganywe n'ikihebe cyisha abantu barenga 5, ugasanga afunganywe n'umuntu watemaguye umugore we, ugasanga afunganywe n'abantu bakoze ibyaha biremereye. Nyamara aba bantu bakabaye bashyirwa ahantu mu buryo bahamara umwanya muto cyangwa se igihe gito, ariko kandi bagasubira mu miryango kubera yuko amakosa bakoze abatandukanye n'abacuruje ibiyobyabwenge, abatandukanye n'abacuruje abantu ndetse n'ibindi bikorwa bigamije guhungabanya umutekano n'umudendezo by'igihugu. Ibi rero nibyo Dr Frank Habineza aheraho avuga ati ntabwo byari bikwiye ko imyitwe cyangwa se uburyo ki abantu bagishyirwa muri transit centers bagira gute bajya bafatwa. Ati ahangaha rero ngomba kujyana ikirego mu rukiko kugira ngo ibi byose bizaganirweho. Ese wowe ubona koko nimba warikize kujya muri transit center bihabera bimeze gute? Ese nimba hari wawe wahagiye yaguhaye ubuhe buhamya? Ese wumva izi transit centers zakorerwa hehe? Dore ko hari ahantu henshi hagiye hatandukanye usibye izizwi hariho n'izitazwi mu buryo bw'ibanga usanga azikoreshwa. Ngibyo rero ibyo Dr Frank Habineza amaze gutangaza mu itangazo amaze gushyira ahagaragara. Mu yandi makuru, Minisiteri y'Ubuzima ikaba imaze gutangaza ko nta murwayi wa Ebola uri mu Rwanda cyangwa se mu duce bihana imbibi kugeza ubu, ndetse ikanavuga ko nubwo ibyago by'uko iki cyorezo cyagera mu Rwanda biri hasi, inzego z'ubuzima zikaba zikomeje kuba maso no kongera imbaraga mu bikorwa byo kugenzura ndetse no gutahura hakiri kare aho icyorezo cyamenera hose. Mu gihe ibi biri kuvugwa, ikigo cy'igihugu kibarusha imibare cyo cyatangaje ko umusaruro mbumbe w'u Rwanda mu gihembwe cya mbere cya 2026 wageze kuri miliyari 4,346 z'amafaranga y'u Rwanda uvuye kuri miliyari 5,476 z'amafaranga y'u Rwanda mu gihembwe cya mbere cya 2025, bingana n'izamuka ry'10%. Serivisi zagize uruhare rwa 52% by'umusaruro mbumbe, ubuhinzi bugira uruhare rwa 19%, inganda zigira uruhare rwa 24%, ibindi bisigaye bikaba bigira uruhare rwa 5%. Umusaruro mbumbe, umusaruro rero ku buhinzi wiyongereyeho 8%, w'inganda wiyongereho 13% mu gihe umusaruro wa serivisi wiyongereho 7%. Umuyobozi mukuru wungirije w'ikigo cy'igihugu cy'ibarusha imibare yitwa Mwizerwa Jean Claude akavuga ko umusaruro w'ibyoherezwa hanze y'igihugu wiyongereyeho 39%, bigizweho uruhare n'uw'ikawa wazamutse 86%, uw'icyayi wagabanutseho 3%. Ni mu gihe rero umusaruro w'ibiribwa ngandurarugo wiyongereyeho 3%, umusaruro w'ubucuruzi burazamuka ndetse n'ubudandaza wiyongereho 11%, uw'ubwikorezi wiyongeraho 11%, harimo n'uw'ubwikorezi bwo ku butaka wiyongereho 10%, naho ubwikorezi bwo mu kirere wiyongeraho 7%. Umusaruro wa serivisi zitumanaho n'ikoranabuhanga wiyongereyeho 22%, uw'ibigo by'imari n'ubwishingizi wiyongeraho 11%, uw'uburezi wiyongeraho 3%, mu gihe umusaruro wa serivisi za resitora n'amacumbi wagabanutseho 16%. Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi yitwa Murangwa Yusufu akavuga ko umuvuduko ubukungu bwari buriho kuva mu mwaka ushize ukomeje kwiyongera, ndetse muri iki gihembwe ingaruka z'intambara yo mu burasirazuba nko hagati zitabaye nyinshi kuko byinshi mu bikenewe byari byaramaze kugurwa. Avuga ko mu gihembwe cya gatatu cy'umwaka ushize ubukungu bwazamutseho 11.8%, igihembwe cya kane 11.2%. Birumvikana ko umuvuduko wari umaze gufata ari mwiza. Buriya rero iyo ubukungu buri kuzamuka, niba nta kintu kibubangamira hagati aho burakomeza bukazamuka, bakaba bategereje ingaruka mu gihembwe cya kabiri. Ariko ntabwo natwe twicaye, no kuvuga ko turimo gukora ibishoboka byose kugira ngo ingaruka ntizizabe ziremereye. Ati turi gukora isuzuma ry'ibanze tukabona ko ingaruka zizaba zihari. Rero hari byinshi turi gukora nko kwihutisha imishinga, korohereza abashoramari kugira ngo bakomeze gushora imari. Minisitiri Murangwa akavuga ko mu byerekeye amahoteli na resitora hari gukurikiranwa cyane igice kijyanye n'ibiribwa, kuko iyo ibiciro byabyo bizamutse umusaruro uva muri urwo rwego uboneka uba ugabanutse.
ku rundi ruhande umusaruro w'ubucuruzi buranguza n'ubudandaza wiyongeraho 11% w'ubwikorezi wiyongeraho 11% harimo n'ubwikorezi bwo ku butaka wiyongeraho 10%. Umusaruro w'ubwikorezi bwo mu kirere wiyongeraho 7%. Mu yandi makuru umugaba mukuru w'ingabo za Uganda yitwa General Muhoozi Kainerugaba yavuze ko hari byinshi ateganya kuganirira mu muhezo na Frank Gashumba aherutse kwirukana mu kimeze nk'ishyaka yashinze akakibera umuyobozi mukuru Patriotic League of Uganda PRU. General Muhoozi yabinyujije kuri X yavuze ko ateganya kuganira na Gashumba kandi ko amwijeje umutekano. Ati ndateganya kuganirira mu muhezo n'umuvandimwe wanjye Frank Gashumba vuba aha, hari byinshi byo kuganira nawe, aracyari inshuti yanjye ya hafi, ntihagire urota kumukoraho kuko ararinzwe. General Muhoozi ku munsi w'ejo hashize tariki 15 Kamena nibwo yirukanye umunyarwanda Frank Gashumba ku mwanya wa vice president wa PRU mu Buganda. Ni nyuma y'amagambo yari yavugiye mu ruhame avuga ko ashobora kuvuka 23 muri Uganda riba ikibazo cy'abanyarwanda muri Uganda kidakemutse hisunzwe itegeko nshinga ry'igihugu. Yani bakuru igisirikare cya Nigeria cyatangaje ko cyabohoye Amina Abubakar, umugore wa General Major Rabi Abubakar wari warashimutiwe muri leta ya Katsina muri Gicurasi uyu mwaka. Major General Abubakar yapfiriye mu maboko y'abamushimuse mu mpera z'icyumweru gishize. Amakuru yatangajwe agaragaza ko urupfu rwe rushobora kuba rwaratewe n'ibibazo by'ubuzima yagiriye aho yari yashimutiwe. Mu itangazo ryashyizwe hanze ku 15 Kamena uyu mwaka, igisirikare cya Nigeria cyatangaje ko nyuma y'urupfu rwe hakurikiyeho ibikorwa byo gushakisha no gutabara umugore we bashimutiwe hamwe. Umuvugizi w'igisirikare cya Nigeria yitwa Samaila Uba yavuze ko ingabo zakomeje kugaba ibitero no gushyira igitutu kuri barushimuswe kugeza ubwo bishoye mu basirikare babambura Amina Abubakar. Avuga ko ibikorwa bya gisirikare byakomeje gushyira igitutu ku bagizi ba nabi, ingabo zihura na barushimusi bituma Madamu Abubakar atabarwa neza. Icyakora igisirikare cyavuze ko barushimusi barashe Abubakar mu gihe cyo gutabarwa mbere yo guhunga kubera ko ingabo zari zibegereye. Ubu ari kuvurirwa mu bitaro bya gisirikare. Umukobwa wa Major General Abubakar na Amina Bilikisu yemeje amakuru yo gutabarwa ku mubyeyi we abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ashimira Imana n'ingabo za Nigeria. Ati rero turashima Allah kubw'impuhwe n'uburinzi bwe mama yakuwe n'ingabo za Nigeria mu maboko y'abagizi ba nabi. Turasaba arakumuha ubuzima bwiza, gukira byuzuye, amahoro yo mu mutima n'imbaraga nyuma y'ibyo yanyuzemo byose. Reka mashimire, hano ni kuri Keya Empire.